drugi film. I danas ćemo vidjeti jedan novi na našem kanalu, nije na mojem kanalu, nije nova edica, stara je ona, ali prva epizoda na mojem kanalu. Znači ljudi, radit ćemo, svaka epizoda će biti drugi mod. Znači, ajmo tako reći. Tako da, evo idemo, danas ćemo raditi up and down, malo sam igrao, precool je stvar, tako da, precool, Znači ljudi, vidio sam u komentare se pisali da snimam Call of Switch i evo ga, Call of Switch je ovdje. Kao što ste i tražili. Nadam se da ćete uživati u video. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte video i pišite u komentare kakve igrice i dalje hoćete. Jer ja nemam pojma šta da snimam. Evo, stvarno nemam pojma. Puno sam. Super. Nema šanse. Uspio sam. Ja treba više da sam ja umro. Fuck. Opet sam full. Znači ljudi pišite, mislim ja bi rado igrao zigzag. Moj mod, ali kao što rekao, svaka epizoda drugi mod, a zigzag. Uspjeli smo ljudi moji, uspjeli smo riješiti 31. level. Oprostite. Malo sam, kada to kažem, malo bolestan. Kako sam to full? Či nije to bio čisti pogledak ljudi? Ajde napokon. Ide prvi level je riješen. Ljudi, ovo je prelagano. Mi ćemo u ovoj epizodi, bože moj, riješiti cijeli up and down ako ovak nastavim. Ovo je prelagano. Mrzim reklame. Pišite u komentare da li vi volite reklame. Ja ih mrzim. Znači, ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like i subscribe se na moj kanal kako bi vidjeli još ovakvih videa. I naravno kako bi me podržali u ovome što radim. Wow, možda sam malo rupit. Koji sam ja pro. Znači ljudi, kao što rekao, subscribe se na moj kanal i lajkite video ako vam se sviđa, jer vama je to 1 sekunda, a meni to jako puno znači. Znači, Znači, lupite onaj gumb subscribe i onaj zvonce pokraj kako bi bili obavješteni kada dolaze moji videi. Tako da, kliknite tu tipkicu kako bi me podržali. This is easy. Još samo na 15 levela super lagano je. Ipak je ovdje nešto, ovo je novo izašlo, ovo nije prije bilo. Izašao onaj Valentine Day. Da, isto Valentinovo je izašlo kao pucaš srca, nešto tako. Uglavnom, pisali ste u komentare da idemo u ovu igricu i evo vam. Mislim da je komentar napisao Jurešoda, tako da ću dobiti pozdrav. Pozdrav sa tebi Jurešoda. Tako da, pišite vam u komentare kakve bi igrice mogu snimati, kakve igricu mogao snimati. I dobit ćete pozdrav u videu. Kao što je sad dobio Jurešoda koji je poslao igricu koju bi mogao igrati i snimiti. I snimam Call of Switch samo za tebe Šude. I dobio si od Bojane. Jel ti prugi pjela. Tako da nas ćeš uživati u ovom pozdravu. Kada pričam. Da, ne znam. Znači ljudi, sad je negdje 8 ujutro. Ja se nisam mogu suzdržati, jednostavno sam morao početi snimati. Jel, ja
takovo.